twongeye kubakaze abadukurikiye hirya no hino ku isi. Abari mu gitondo tubahaye mwaramutse ku migabane ya Amerika, Australia, Canada ndetse n'ahandi hatandukanye. Hanyuma abari ku mugoroba namwe ku mugabane wa Afrika n'ahandi bwije, tubirijeho amahoro ya Nyagasani akomeze abane namwe mwese. Hanyuma turi ku wa mbere ku mugoroba, aho duherereye ku minsi 7 y'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru yo ku mugoroba, amakuru anyura kuri Murenge Today. Njewe ugiye kuyabagezaho kuri microphone nkuko bisanzwe, ndetse no kuri tekinike ni Fidele. Haba mbararitse kugira ngo tuze kubana muri aya makuru. Hanyuma ingingo z'ingenzi z'amakuru yacu, turaza kubahereza uburyo urugamba rupanze cyangwa se uburyo rwateguwe, operation igiye gukorwa n'ingabo za FARDC, abacancuro, Mayimayi ndetse na FDLR. Nanone turaza kunyarukira ku mirongo y'urugamba, tubabwire uko byifashe hirya no hino za Walikale n'ahandi hari kubera imirwano itoroshe. Nanone tuza gusoza amakuru iyo kuri uyu mugoroba turaza gusimbukira mu karere ka Bibogobogo ndetse na Uvira, aho amakuru agera kuri Murenge Today avuga yuko witwa Muniga Ndamakiana ndetse n'abasirikari b'abarundi akomeje gahunda ziwe, kandi ari kuzikora yihuta kugira ngo aze gushinga undi mutwe cyangwa se akomeze gumino. Hanyuma rero nongeye kubararikana ngo tubane munyemerere amakuru yacu tuyahere kuri iyi operation cyangwa se uburyo operation iri gutegurwa, ibyo mukomeje kubona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ku ma WhatsApp, ku ma Twitter ndetse n'ahandi hatandukanye uburyo bipanze. Hanyuma dore uko urugamba rupanze cyangwa se uko operation yateguwe, nkuko twabibabwiye mu makuru yacu ya kare yuko mu minsi ishize habaye inama mu gihugu cy'u Burundi, aho abagwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakoze inama mu by'ukuri yari yo gutegura ibi bintu muri kubona ubu ngubu. Hanyuma rero twagira ngo tubagezeho points zitandukanye cyangwa se ingingo zitandukanye uburyo uru rugamba rupanze. Mu by'ukuri bigaragara yuko nubwo hariho ibiganiro by'amahoro hirya no hino mu gihugu cya Qatar i Doha, ndetse n'amasezerano yasinywe ejo bundi ku minsi 27 y'ukwezi kwa gatandatu mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo ibyo byose bihari ntibibujije ko leta ya Kinshasa ikomeza kwitegura mu buryo butandukanye, kandi bigaragara yuko mu by'ukuri yambariye urugamba. Ingingo ya mbere iragira iti abacancuro hagati y'120 n'abacancuro 200 baturuka mu mutwe witwa Société Militaire Privée cyangwa se societe yigenga yitwa Ajemira. Iyi ngiyi akaba ariyo ikoreramo aba bacancuro bagera mu 120 ndetse n'abashobora kuba hagati y'120 na 200. Aba bacancuro bamaze kugera mu mujyi wa Kisangani. Twibutsa abadukurikiye yuko Kisangani ariho habarizwa icicaro gikuru cha 3e zone de défense. Iyi 3e zone de défense akaba ariyo ireba agace k'uburasirazuba ndetse n'izindi ntara. Aba bacancuro rero bamaze kugera muri Kisangani, abandi bakaba bari i Bujumbura ndetse no mu murwa mukuru i Kinshasa. Aba bacancuro rero ni abatekinisiye, murabyumva kuko atari benshi, atari abasirikari benshi ku buryo wavuga ngo bagiye kuja ku rugamba. Aba rero akaba ari abatekinisiye bazakoresha indege ndetse na za drone. Izi ndege z'intambara zisanzwe zikoresha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse na drone cyangwa se indege zo mu bwoko bwa drone mumaze kumenyera kubera kuko zihora zitugabaho ibitero umunsi ku wundi mu burasirazuba. Aba bacancuro rero bakaba baje kugira ngo bazakoreshe izi ndege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi, za kajugujugu ndetse n'izi drone zo mu bwoko bwa CH4. Aba basirikari rero cyangwa se aba bacancuro bo muri uyu mutwe wa Ajemira ntabwo baje ngo n'abasirikari nyamwinshi bo kuja ku rugamba iyo bakunze kwita infantry cyangwa se force terrestre, ahubwo bo nabazaba baje
cyangwa se nabaje kuko bamaze kuhagera baje kurwanira mu kirere cyangwa se force aérienne nkuko babivuga mu rurimi rw'igifaransa. Ati rero kubera iki bahisemo aba bacancuro muri ubu buryo? Aba bacancuro rero bahisemo gukoresha uburyo bw'ikirere cyangwa se voie aérienne nyuma yaho basanze kubutaka bitazaborohera kubera kuko bagibigerageje birabananira, ubwo nanone imijyi itandukanye irimo umujyi wa Goma wafashwe n'umujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi henshi zabonagana hamaze gufatwa. Bahitamo rero gukoresha ikirere bakoresheje za drone zo mu bwoko bwa CH4 nkuko twabibabwiye. Izi drone rero zikaba zifite ubushobozi bwo kumara amasaha 10 ziri mu kirere zitegereje cyangwa se ziri muri operation, zamara gukora operation zikabona gusubira iyo ziri. Murumva yuko izi drone zo mu bwoko bwa CH4 ari drone zifite imbaraga amasaha 10 iri mu kirere, kandi twibutsa abadukurikiye yuko ubwo iba iri mu kirere udashobora kuyibona kandi udashobora kumva iri guhinda kubera kuko iba iri kure cyane, ahantu udashobora kureba, ahantu udashobora no kwitegereza ngo ubone igisiga cyangwa se inyoni ikamarayo aya masaha 10 iri mu kirere. Aba bacancuro rero hamwe n'abatekinisiye byumvikane yuko ari 3e zone de défense na FARDC yose hamwe ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bakaba barahisemo ubu buryo bwo gukoresha ikirere bifashishije aba bacancuro, akaba ari cyo bazanye. Icya kabiri nanone bahisemo aba bacancuro rero bafite mission yo gufasha leta ya Kinshasa cyangwa se FARDC kwigarurira ibice birimo intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajepfo, bagakomeza no mu bindi bice kugira ngo bimire AFC cyangwa se amadubu n'intare zisarambwe kugira ngo nibagafate ibindi bice birimo Uvira, Ituri ndetse na za Kisangani, kubera yuko ngo babona yuko bisa naho bitoroshe, bakaba barifashishije aba bacancuro kugira ngo bimire batazafata ibi bice. Ndetse nanone bakaba bazakoresha ikirere, ariko nanone ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo zigakomeza ku butaka infanteri aho zizaba zimira kugira ngo intambara itazagera muri Ituri ndetse ikazaza kugera na Kisangani. Ndetse bikaba bivugwa yuko aba basirikari bazaba bakoresha nanone n'urundi rwego rw'ubutasi bakoresheje izi ndege ndetse n'abantu kugira ngo bagende bashaka uburyo bazagenda bahitana bamwe mu bayobozi bakomeye bo muri AFC. Murumva rero ko bitoroshe uru rugamba rwapanzwe, ariko reka tubihange amaso. Ingingo ya gatatu iragira iti kongera imbaraga mu bijanye na finance, kubera kuko basanze yuko amafaranga yatangwaga hangaha ibi ngibi nanone tukongere tubibutse yuko ari byabereye i Bujumbura mu nama. Kongera imbaraga mu buryo bwa finance kugira ngo ingabo ziri ku rugamba zigire imbaraga, kuko basanze amafaranga yarakoreshwaga nabi. Abari ku rugamba cyane cyane abo muri Mayimayi FDLR batabonaga aya mafaranga, bigatuma rero bacika morale cyangwa se batagira morale yo gukomeza kurwana. Hato na hato ugasanga ariho bagendaga basubiranamo nk'ibyaraye bibaye mu mujyi wa Uvira, aho umusirikari w'umukapiteni yarashe umuntu ukora muri cellule de communication ya mu biro bya guverineri. Ati rero hagomba kongerwamwo ibijanye n'umushahara na motivation y'abasirikari ku mirongo y'urugamba. Nanone twibutsa abadukurikiye yuko mu makuru twagiye tubahereza abasirikari bari Kalemi ba FARDC bari kuza bagaragaza ko bafite amafaranga, aho bagenda basaba ama exchange cyangwa se kuvunjisha, bereka abaturage yuko bafite amafaranga. Byumvikane yuko iyi motivation yamaze gutangwa. Ati rero uburyo bwa finance agomba gushigwaho abayobozi batazongera kuzajya banyereza amafaranga. Tubibutsa yuko mu minsi ishize nanone mwibuke yuko muri Plaine de la Ruzizi umukoloneli yanyereje umutungo cyangwa se amafaranga, imifuka n'imifuka yarigenewe guhemba abasirikari, cyane cyane ahangaha abavugwa nabo muri Mayimayi ndetse na FDLR.
aba bamayimayi bategetswe nanone nyuma yuko bashizeho kugira ngo babahembe, bategetswe kwinjira mu ihuriro cyangwa se mu rindi shaka, nimba nariyita ishaka ariko ryitwa ngo ni RAD, RAD, isobanura mu magambo arambuye Réserve Armée pour la Défense de la Patrie. Ubwo sinzi uko nashobora kubisobanura mu rurimi rw'ikinyamurenge cyangwa se rw'ikinyarwanda, ariko ni ingabo za reserve zishinzwe kurengera cyangwa se kurengera ubutaka bwabo cyangwa se igihugu cyabo. Réserve Armée pour la Défense de la Patrie. Aba rero ngo bategetswe abamayimayi kwinjira muri irade kugira ngo barizwemo hamwe n'abandi. Abazanga kwinjira muri irade cyangwa se abatazemera kuyinjiramo bazafatwa nk'umwanzi kimwe n'abandi, bazafatwa nka AFC, bazafatwa nka Twirwaneho, bazafatwa nka M23. Nanone basanze ngo mayimayi ariyo ifite imbaraga cyangwa se ababita abazarendo na FDL, ngo basanze aribo bafite imbaraga cyangwa se nkuko babivuga mu rurimi rw'igifaransa, aribo bari très performant cyangwa se bagaragaza imbaraga mu gihe cyo ku rugamba guhangana n'amadubu ndetse n'intare. Atariko nanone nubwo bari aribo bafite imbaraga cyangwa se bagaragaza ubushobozi yuko bashoboye guhangana, ati kibazo kimwe bafite nuko araba indiscipline, nta discipline baba bafite, nta ikindi cya kabiri nta formation bafite ya militaire cyangwa se imyitozo, ndetse nanone ikindi cya gatatu ntibubaha ibyo bategetswe gukora. Ati abangaba nubwo bashoboye ariko ntabwo bubaha. Icya gatatu nanone cyangwa se cya kane, ati nubwo bagaragaza imbaraga ku rugamba ariko nanone bafitemo ikintu cy'amacakubiri iyo kwerekana yuko badashaka umututsi cyangwa se umurwandophone. Ati kandi muribuka yuko muri iki gisirikare cya FARDC harimo abatutsi n'abandi benshi bavuga ururimi. Ati rero abamayimayi murasabwa kurandura byihuse, nyuma yo kwinjira muri RAD murasabwa gukuraho ikintu cy'amacakubiri. Ingingo ya nyuma nanone kuri iyi operation nkuko twabibabwiye, FARDC yongerewe ingabo nyinshi zirangije imyitozo zigera mu bihumbi 7. Izi ngabo ziswe cyangwa se ziri mu mutwe wa Tigre sinzi uko nayivuga mu Kinyarwanda. Izi ngabo zikaba zongerewe ibihumbi 7 zisanga izindi za FARDC n'ubundi ziri ku mirongo y'urugamba, kugira ngo hongere basubizemo FARDC agatege cyangwa se morale, kugira ngo igire imbaraga zo gukomeza guhangana n'abahanganye cyangwa se na AFC. Nguko rero uko operation ipanze, uko operation ihagaze, iri kubera cyangwa se iri gutegurwa ahangaha mu burasirazuba banyuze mu mujyi wa Uvira. Mu byukuri birumvikana yuko nubwo hariho gahunda nyinshi zo gukora ibiganiro ariko nanone imirwano irimo gutegurwa. Ku ruhande rwa AFC ntabwo tuzi uko bihagaze, ariko nubundi murabizi kuko iyo itewe itegerezwa kwirwanaho kugira ngo ibashe kwivugana uyu mwanzi. Hanyuma rero munyemerere inkuru yacu cyangwa se amakuru yo kuri uyu mugoroba tuyakomereze hirya no hino ku mirongo y'urugamba. Ku mirongo y'urugamba rero hirya no hino ibintu bikomeje kuba ingutu cyangwa se bikomeje kugenda bifata indi ntera. Muri Walikale ahangaha ni muri Kivu y'Amajyaruguru, nanone muri groupement ya Kisimba cyangwa se Gisimba nkuko bivugwa mu rurimi rwacu, ku musozi witwa Fungura imirwano yongeye gukomera muri aka gace, ubwo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zikomeje kugaba ibitero muri aka gace zishaka kugira ngo zigarurire uyu musozi mu byukuri uri très stratégique cyangwa se umusozi w'ingenzi uri ahangaha muri Fungura. Iyi mirwano rero ikaba itoroshe aho nubundi bakomeje guhangana, ariko kugeza ubu ngubu amakuru dufite nuko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zitarabasha gukuraho ingabo za ARC. Imirwano ikaba igikomeje aho ku mugoroba w'ejo ndetse no mu gitondo cy'uyu munsi na kumanywa abaturage bari muri kariya gace imbore zacu batubwiye bati mu byukuri imirwano
irakomeje kandi ntabwo byoroshe. Nanone andi makuru yacu tugenda tugana ku musozo w'amakuru yo kuri uyu mugoroba. Hari amakuru tutarabonera gihamya neza ariko avuga yuko ku ndondo y'Ibuvira ndetse no muco hagati, ubwo iyo tuvuze indondo y'Ibuvira ni mu Cabijombo, ko hari inka zari zanyazwe ku munsi w'ejo ku itariki 6. Izi nka ariko zikaza kugaruka. Gusa twagerageje kuvugisha abantu bari hariya rezo zibambi, ariko ico twabashe kumenya nuko izi nka zari zanyazwe muri kariya gace. Izi nka zabashe kugaruka, ntituramenya neza abazigaruye, ariko uwatubwiye dutangiye kuvugana rezo yahise icika, ariko amaze kutubwira yuko izi nka mu by'ukuri zamaze kugaruka, ziri muri ba nyirazo bamaze kuzishikira. Hanyuma nanone dusoza nkuko twabibabwiye mu ngingo z'ingenzi z'amakuru yacu. Mu mujyi wa Uvira hakomeje kuvugwa amakuru y'uwitwa Sebakiana Munigantama uvuye hanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu akaba barizwa mu itsinda ry'ibigarasha ndetse n'utugara. Sebakiana akaba ngo icyo ari gukora mu mujyi wa Uvira nyuma yuko avuye mu gihugu cy'u Burundi hariya mu Ibujumbura, akaba ngo we mission yiwe ashaka kugira ngo ashinge umutwe cyangwa se yubake iyahoze ari Gumino igire umutwe wa gisirikari ndetse igire n'umutwe wa politike. Ariko rero ngo bikaba bitamworoheye, ariko kandi akaba ngo ari gukoresha amafaranga, aho bivugwa yuko mu gace ka Bibogobogo yamaze guhereza urubyiruko, abasore benshi ndetse n'abagabo. Amakuru agera kuri Mulenge Today nuko ari gukoresha amafaranga kandi amaze kwigarurira bamwe abahereza amafaranga. Ariko kandi akaba hariho nabandi banze aya mafaranga, baramubwira bati ntabwo twebwe twajya amafaranga yo kugambanira bavandimwe bacu bahora bicwa umunsi ku wundi. Uko bimeze, akaba ngo ari kumwe n'abasirikari b'Abarundi bashaka kumuherekeza muri kariya gace, kuko twari twababwiye yuko cyangwa se amakuru yakomeje avuga yuko ngo yaba yamaze kugera mu Bibogobogo. Aya makuru ntabwo ariko bimeze. Uyu Sebakiana Munigantama aracari muri Uvira. Andi makuru nanone akaba avuga yuko ashobora kuba yamaze kuva muri Uvira yerekeje muri Baraka, aho nubundi atarabasha gutinyuka kuba yazamuka mu karere ka Bibogobogo. Ngo intego ye cyangwa se mission yiwe icyo ashaka n'ukurema umutwe wa gisirikani ndetse n'uwa gisivile. Ariko kandi bikaba bivugwa yuko ashobora kuba atari kubyumva kimwe n'uwitwa Nyamusaraba, aho bari gutegura ariko bakagenda bari kugira ibintu batarimo kumvikanaho. Reka dukomeze tubihanga amaso turebe uyu mutwe nawo ikinduzanye. Ariko abaturage mu by'ukuri hari abo twavuganye batubwiye yuko batishimiye ibi bintu, nubwo harimo abasore b'insoresore bamaze kurya aya mafaranga, ndetse agikomeje n'ubundi sensibilisation cyangwa se ubukangurambaga bwiwe kugira ngo akomeze ajijishe cyangwa se atware urubyiruko rukore undi mutwe. Murumva kuko ibintu bitoroshe, akarere gasaba gusengerwa. Hanyuma rero mwebwe mwakomeje kubana natwe, dukomeje kubashimira uburyo ki muhora hafi ya Mulenge Today. Wowe utarakora subscribe, turagusaba gukora subscribe kugira ngo uzaze ubona amakuru yacu ku gihe, dore ko nubundi ibintu bitoroshe muri aka karere. Mu by'ukuri nkuko twabibabwiye kare, hari ikintu kiri gututumba kandi cyenda kumeneka, ariko kandi nanone Uwiteka ari kumwe natwe, ari kumwe n'abanyekongo aza barengera. Hanyuma we wakoze subscribe, commentaire zawe, share, like, turabibona kandi biradushimisha cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Fidele. Amahoro ya Nyagasani abane namwe.